Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татончо. Јас го имам повторно задоволството да го устам Милош Димитриевиќ. Милоше, добре дошо. Bolje te našao. Kako si vas? Одличен, ти како си? Evo, dobro. Što kaže ono, posle podne, subota ili veče, kako god polako se smrkava i ulazimo u dan pomračenja sunca. Znači, pomračenje sunca nastupa sutra negde oko 21:30, to je delimično pomračenje sunca nedelja, 21. i tada počinje između ostalog solsticija, odnosno prelazak sunca iz znaka device u znak vage i to se dešava dakle u ovih nekoliko dana i tako da prosto dolazi jedan sasvim, da kažemo, novi period, naročito pošto je pomračenje sunca se dešava na 29. stepenu device, dakle na poslednjem stepenu jedinog ženskog ljudskog znaka u zodijaku, što znači narednih 6 meseci, drage dame i gospodo, imaćemo šta da vidimo. Ево, мал куриозитет, сутра завршава знак у кој сам и ја роđен. Znači, srećan ti rođendan kad god bio u prethodnih Био е. 28 dana. Da, da. Тако е, тако, хвала ти. И, ево, знам да е твоја специјалност астрологија, а ево рецимо една ствар, зашто и астрологија и друге окултне науке су били скривени у прошлости и зашто су се тиме бавили тајна друштва и зашто уствари е била потреба да ти тајна друштва постоje? Pa vidi ovako, zapravo, sad da li je to bilo skriveno? Pa bilo je, svako znanje je bilo skriveno u nekoj prošlosti. Mi kada pogledamo istoriju, istorija samo 18. delimično 19. i 20. veka je istorija univerziteta. Znači, istorija škola. Mi školstvo kao takvo u suštini smo imali isključivo za neke više slojeve društva. Dakle, većina ljudi je bilo nepismeno. Тако за Znači, принчеве, краљеве, цареве. tako je, za neku aristokratiju, tako reći, za one koji su bili imućni, koji su mogli da priušte sebi učenjake, mentore, uslovno rečeno, preteču profesora, univerzitetskih profesora, na svom dvoru, u svojoj kući, u nekakvim svojim okvirima i to je ono što smo mi svakako imali tokom određenog razdoblja. Ali kad pogledamo takozvani mračni srednji vek, zašto je mračni srednji vek mračni? Zašto je on mračan kao takav? Zato što je to doba neznanja. Znači, to je doba predrasuda, doba neznanja i doba nekih, uslovno rečeno, strahova. Dakle, zastrašivali su ljude određenim pojavama. To je doba kada je religija bila veća od Boga. Znači, prosto, ljudi su se više pribojavali pripadnika određenih religijskih grupa nego samog Boga. A te religijske grupe su to koristile tako što su Boga predstavljale kao nekoga od koga će stići neka strašna kazna. Otuda i prosto strašni sud. A to je sve da bi ljude držali u neznanju. I onda jednostavno taj period neznanja zamenio doba prosvetiteljstva, u kome počinje ta neka edukacija, te prve škole, te prve edukativne radionice. Prvo su tu naravno bila praktična znanja, znači određeni zanati su bili na ceni. A onda posle toga je sa periodom humanizma i renesanse dolazi do renesanse čega? Pa antičke umetnosti i filozofije. I onda jednostavno iz filozofije se izdvaja ova današnja, da kažemo, univerzitetska nauka. Znači, od toga polazi. Tada su bili svi filozofi prirode. Tu nije bilo fizičara, astronoma, matematičara, nego se to učilo sve odjednom. Jednostavno, oni su imali svoje mentore i tačno se znalo kod kog mentora si mogao da završiš nešto, ko ti je dao tu preporuku i to su neke prve, uslovno rečeno, škole i diplome. Kada se osnovao prvi univerzitet, odnosno prva neka škola, strukovna, viša, kakva god je bila, i kad je izdata prva diploma, tada je faktički prodata prva diploma. Znači, to ljudi prosto ne kapiraju, ali ona je bila već tad plaćena. Tako da mi imamo u stvari jedan period kada
samo pojedinci imaju pravo da u suštini budu obrazovani. I zato i određene nauke tipa astrologije, koje su sve do Tycho Brahea i Johannesa Keplera, zapravo bila je to jedna nauka. Astrologija je bila i astronomija, i astrologija, i fizika, i znamo Kepler Laplaceove zakone i prosto iz fizike ih poznajemo i znamo šta je uradio Tycho Brahe za astronomiju i tada dolazi do te podele. Znači, tačke gledišta u odnosu na geocentričnu perspektivu i zašto je služilo posmatranje kosmosa. I sam Johannes Kepler je u jednom trenutku bio na margini društva zato što se bavio izradom horoskopa. A radio je to da bi preživeo, mislim, u nekom trenutku, iako se on zapravo bavio istraživanjem više astronomije nego astrologije, ali je astrologija bila sastavni deo toga i to ne natalna. Mislim, kada pričamo o natalnoj astrologiji, mi pričamo o periodu kada za svakog od nas se zapravo zna kad je rođen. Znači, mi pričamo o poslednjih 150-200 godina. Znači, većina znanja je bila skrivena od običnih ljudi, od običnog sveta. I iz tog razloga što je bila skrivena od običnog sveta, je bilo zato što su ljudi bili neobrazovani. Bili su Priča se u to da u srednjem veku bili su nepismeni, ja znam da je najveći car od tog vremena, Karlo Veliki, i on je bio nepismen. Jeste, ali generalno su, obično svet je bio nepismen, a eto i pojedini vladari su bili isto nepismeni, ali je njima u krvi bilo da su vladari, pa su krvnim nasleđem zapravo postajali kraljevi, prinčevi i sve ostalo, imali svoje ljude koji su se bavili time, znači čitanjem, pisanjem, edukacijom nekom dvorskih službenika ili čega god i onda jednostavno taj period je prosto uslovio tu pojavu posle prosvetiteljstva i humanizma i renesanse gde je prosto dolazi do jednog opismenjavanja jedne grupe stanovnika. Znači ne pričamo mi o stanovnicima svim, ali jednostavno jedna grupa koja će kasnije recimo izazvati određene revolucije i tehnološke revolucije, industrijsku revoluciju i zaista revolucije, kao što je Francuska revolucija, dakle enciklopedisti, kao prosto grupa učenjaka koji su doneli tu vrstu revolucije, zato što baš je njihova ideja bila da ne postoji monopol nad znanjem i da jednostavno da bi ljudi trebalo sve da znaju. Naravno, nikada to nije bilo. Mislim, i meni kad moj prijatelj, recimo Dušan Dunđer, kaže, znaš, Miki, narod treba da zna istinu. Ja njemu kažem, Dule, a kad je narod pa znao istinu? Mislim, prosto nikada nije znao istinu i nikada nije imao potpuni uvid u istinu. To je ono što je zapravo tačno. Evo da te potvrdim, sad su pričali da deklasifikuju dokument oko Kennedy-a i uradili su to, ali kažu da su to par miliona stranica teksta koji neko treba da iščita pa da vidi možda neki detalj, da sazna nešto i u stvari oni nisu ništa objavili. Tako je, znači i tih takvih podvala imaš koliko hoćeš. Znači, tih takvih podvala, varijanti kao sad ćemo mi da saznamo šta tu zapravo piše, otkrivamo, ne znam nija kakva dosijeja. Ta dosijeja su toliko filtrirana pre nego što se otkriju, da bi samo se narodu zamazale oči. I to se standardno radi. Znači, a kada bi obično svet zapravo imao potpuni uvid u kompletnu istinu, ajde kažeš, ja se bavim time, pa onda tragam za tim, pa možda znam nekih, ne znam, 10%, neka bude i 20% u nekim stvarima više od običnog sveta koji se ne bavi time. Pa je to wow. Zašto? Zato što u odnosu na 2% koji običan svet zna ili 5%, znači puta 4 u odnosu na to ili puta 10 je wow. Znači to je prosto jedna ogromna količina informacije. Sad zamislite šta je u 100%. Mislim, u tih 100%, pa to ne postoji jedan čovek na svetu koji zna 100%, da je živ. Mislim, možda je u nekim vremenima iza nas i postojala neka grupa ljudi koji su apsolutno znali sve što se njih ticalo, ali nisu mogli da znaju šta se recimo iz Evrope, šta se dešava tačno u Kini ili u Indiji ili već ne znam nija gde, jer prosto nisu mogli ni da dopru dotle. A samo je sveznajući Bog, mislim, ili neka superinteligencija koja nam dozvoljava da se tako bahato ponašamo sa nečim što se naziva istina, ali to je neka vrsta odmazde naših kreatora
za takozvano vavilonsko prokletstvo ili onoga trenutka kada su polubogovi i ljudi ustali protiv bogova, onda postoji to vavilonsko prokletstvo, dakle da su nas podelili na jezike i onda je prvo bila jezička barijera s jedne strane, a s druge strane više nismo mogli da komuniciramo telepatski, nego smo prosto počeli da komuniciramo jezikom i tada se stvorila obmana, laž i sve ostalo što ide sa time, dakle šta sve čovjek može da izgovori da bi obmanuo nekog drugog čoveka ili neku drugu grupu ljudi iz nekih sobstvenih ludačkih interesa. Ne moraju biti ludački, mogu biti sasvim prizemni interesi. Tako da, eto, to je to. Pomenuo si kreatore, naši kreatori, ko su to? Da li su to Anonaki koji mnogi pominjuju, da li su to Elohim iz Kako se Biblije? oni tačno zovu, ja ne mogu da tvrdim da je to 100% tako. Mislim, ja sam pristalica određenih teorije da smo mi deo jednog vrste genetskog inženjeringa, ali sam isto tako pristalica teorije da smo mi naselili ovu planetu, da su ti naši praočevi su naselili ovu planetu. I onda jednostavno tim genetskim inženjeringom stvorili neku rasu koja je trebala u stvari da bude superiorna rasa, a u stvari su stvorili rasu koja je totalno inferiorna u odnosu na sve ostale rase, iz razloga što ljudsko dete kad se rodi, mislim, ono je osuđeno na propast ukoliko nema brigu, je tako? Znači, ne može da preživi ni jednog dana bez prosto podrške roditelja. Čovek ne može da preživi vremenske uslove u kojima mi živimo bez da ima neko sklonište, bez da ima neku vrstu pokrivača. Znači, životinje, zveri imaju krzno, ribe se recimo prilagođavaju vodama u kojima se nalaze, sva živa bića imaju nešto u odnosu na stanište gde žive. Čovek najmanje ima, ali najmanje, ne bi mogao da preživi ekstremne uslove koje mogu da prežive životinje mahom, ne mislim samo na sisare, zveri i ostalo, nego jednostavno ne bi, prosto on bez vode, bez hrane, danas bez izvora pijeće vode, bez prosto nekakvog kaputa, neke odeće ili šta znam, ne bi mogao. Znači, prosto čovek je vrlo inferiorno biće. Jedino što čovjek ima naspram svih tih organizama je intelekt, racio. Znači, te životinje nemaju racio. One se ponašaju prema instinktu. Mi imamo intuiciju, to je naš unutrašnji osjećaj, slično instinktu, ali imamo racionalni način poimanja. Znači, za razliku od životinja koje ide po obrazcu. Znači, i mi imamo određene obrazce, pa je to taj naš životinski deo. Ali s druge strane, mi imamo racio koji koristimo i zloupotrebljavamo. Isto tako zloupotrebljavamo emocije drugih ljudi. Znači, ide se na neku empatiju, recimo, što možemo da vidimo danas kod ovih vrlih vajnih političara, šta oni rade? Oni koriste empatiju ljudi, koriste određene nesreće, koriste određene situacije, ne bili opravdali svoje neke postupke ili dobili podršku za takav način delovanja. I onda jednostavno raste njihov rejting. Znači, to je prosto način obmane. I jednostavno politika umesto da je društvena odgovornost kako bi trebala da bude i po Aristotelu koga smo samo spomenuli na početku ti i ja, jednostavno ona je postala biznis, obmana i biznis. I mi više nemamo političare profesionalce, znači one ljude koji bi trebali da upravljaju zemljom, nego šta imamo? Imamo politikante koji jednostavno koriste taj emotivni moment kod većine ljudi i koriste socijalne okvire u kojima se kreću kao u jednom ovako kvadratu zamišljenom i onda jednostavno govore ključne reči. I svi se hvataju za to. Znači, to je ono što narod želi da čuje. I onda se na te ključne reči nadovezuje nešto što se zove njihova politika. Ta politika nema uporište u realnosti. To je prosto samo deklarativno. I većina političara ima samo taj deklarativni moment, mislim političara, politikanata, gde je to pred izbore se to daje šakom i kapom, to su obećanja, to je otprilike ono raj na zemlji, 1000-godišnji mir. Znači, to tako izgleda, puna im usta toga. Kako se završi izborni ciklus, tako, pa i ovo nanovo, nema veze, puj pike ne važi, što kaže naš narod. Znači, jednostavno ide se u nekom sasvim drugom pravcu, a taj pravac je lični interes i lični džep. Da li ove racije koje si spomenuo je u stvari to što neki ljudi pravi superiornima
i da u stvari, da je to u stvari opasni tool, opasni alat koji oni ne žele tako lako da spodele sa većinom, te ga prenose generacijama izabranih ljudi. To, uspred inicijacija, tajnih obreda i tako dalje. Pa vidi da ti kažem nešto, čovek je od svog postajanja, ovaj čovek koji mi imamo danas, znači kao što su ljudi kao Homo sapiens, jednostavno od početka je želeo da prodre u neke tajne. I uvek to zvuči primamljivo, to kao tajno društvo, tajna znanja, tajni svet. Uvek ta neka tajnost zapravo nosi nešto što je primamljivo ljudima, jer su ljudi po prirodi radoznali. I oni bi mnogo želeli da se prosto da se upute u sve to. Znači, jednostavno suština priče ulazi u jednu drugu vrstu empatije, znači i potrebe za takvim znanjima. Sad, da li ljudi konstantno kriju određena znanja, pa kroz ta tajna društva se dolazi do toga? Evo, ja mogu da kažem kao neko ko je pripadnik pa bezmalo 40 takvih udruženja, mogu slobodno da kažem udruženja, da osim određenih filozofskih znanja i određenih duhovnih škola, znači jednostavno istraživanje samog sebe, svojih limita, mogućnosti, načina poimanja sebe, ne postoji tu mnogo nekakve tajnosti. Sad, kako ljudi ovde zamišljaju masoneriju koji nisu pripadnici iste. Kaže, znaš šta, masoni vladaju svetom. Ja kažem, otkud vam to? A oni kažu, pa eto, mi znamo. Znači, masoni se nađu, naprave dogovor i onda rade po toj agendi. Onda, nakon toga, većina koja se pozove da uđe u tu masoneriju, oni misle da s druge strane paravana, dakle, kad pređu taj Rubikon, pa postanu braća, sedi neki moćan tip, najčešće recimo neki predsednik države ili šta već, i tamo deli neki novac, i deli neke funkcije, deli neke titule. Znači, to uopšte nije tako. Znači, to ni u najmanju ruku, ali većina to tako zamišlja. Našli se malteški vitezovi i odredili gde će da bude rat. Našli se templari i oni sad hoće da, ne znam, zarate sa nekom državom ili da prosto unište nešto. Našli se masoni, oni su najveća zavera svih vremena. Iluminati, nemoj sad čuvaj. Da, Iluminati, to je najzanimljivije. Da, nemoj da pričamo o tome, to najveće svetske zavere stoje, iza toga stoje Iluminati, mislim, pritom, evo ja ću javno da kažem, ja sam pripadnik Iluminati, samo pripadnik Iluminata, ja sam veliki suvereni inspektor za Srbiju i za Balkansku regiju. Znači, Iluminati, to znači prosvećeni. Znači, to nema apsolutno nikakve veze sa, iza toga stoje moćni ljudi i određuju kako će da ide ekonomija jedne države, da li će da se zarati ovde ili tamo, određuju, pišu nove granice. Ne. Iluminati ili preferbisti, su ti bavarski iluminati koji su jedini zaista iluminati, svi ostali su internet prevare, klasično neka fake story. Znači, mi imamo bavarske iluminate koje osniva Adam Weishaupt 1. maja 1776. godine. Njega nasleđuje tokom godina knjige, znači grof knjige, i oni uspostavljaju jednu hijerarhiju prosvećenih. Šta je njima bila ideja? Da se sklone od uticaja dogme. Znači, oni nisu uopšte prihvatali i priznavali dogmu, tada je bila jezuitska dogma važna na fakultetu u Ingolštadu i u Bavarskoj, i uglavnom su svi proklamovali tu jezuitsku dogmu, znači hrišćansku, katoličku, ali jezuitsku dogmu. Oni su hteli da se sklone od toga i da jednostavno razmišljaju na drugi način.
da imaju slobodan um, da jednostavno se bave istraživanjem antičkih vrednosti, da implementiraju antičke vrednosti, srednjevekovno znanje i moderno doba, da jednostavno da utemelje sve na znanju, kao znanje kao moć. To je deviza iluminata. A zašto su se nazvali iluminati? Illumination, između ostalog, ili iluminati, znači prosvećeni. I nikada oni, mislim, zahvaljujući Dan Brownu se priča da su oni bili u takvom sukobu sa katoličkom crkvom. Nisu. Znači, oni su samo prosto negirali dogmatska učenja. Oni su bili više doksografi. Dakle, išli su da istraže istinu. Njima istina, kao i Aristotelu, bila važnija od toga šta je njima drago. Možda je njima hrišćanstvo kao religija bila draga, ali im je istina bila važnija i draža. I onda iz tog razloga to su bili pre svega učeni ljudi koji su imali potrebu da dođu do nekakvih informacija i da dođu do nekih činjenica, naročito u svetu nauke, ali i u svetu duha. I oni su paralelno gradili kao na Merdivne kad se penjete to duhovno i naučno znanje. Duhovnost i nauka u istom pravcu. Oni su se razvijali i kroz umetnost. Umetnost je bila ta, ajde kažemo, središnji deo tih merdevina. Znači, oslonac koji imate, to su dve prečage, to su vam s jedne strane duh i nauka, naučna misao, dakle, mentalni, duhovni razvoj i emocije ili umetnost je bila u sredini. I u tom smislu iluminati su funkcionisali na takav način dok su postojali kao takvi bavarski iluminati. Kasnije rad iluminata počinje tek po završetku Drugog svetskog rata, zato što došlo je Hitlerova Nemačka je zaista zabranila i masoneriju i svaka druga delovanja tajnih društava. Od bavarskih iluminata nije mnogo ostalo, već negde 1903. odnosno 1907. godine, a sa velikom svetskom ekonomskom krizom 29. godine maltene su se totalno ugasili. I tek nakon toga, znači, oni prelaze u Brazil i iz Brazila počinju da se dižu. I da to baš kroz jezuitski deo, znači tamo znamo da je veliki uticaj jezuita u Brazilu najveći i generalno katoličke crkve u Južnoj Americi, oni počnu da se dižu iz Kortube, znači to je jedan grad u Brazilu i polako počinju da imaju upliv i u Evropu i na neke druge, ajde kažemo, države kao International Order of Illuminati. Znači, jednostavno taj međunarodni red iluminata. Tako da, neće vama niko kad uđete u Illuminati da vas uslovljava kao nekim filmovima, Skal i šta ja znam, sad ćete vi morati da obavite nešto, ako to ne obavite, ode glava, pobiće vam porodicu, ne možete da izađete, ne znam ni ja šta. Ne, to je jednostavno društvo prosvetljenih ljudi. To u prevodu znači neko ko je svestan, slobodan i samostalan. I iznad svega neko ko ima jako veliku širinu. Znači, jednostavno, to je, nemoguće je da ti ljudi nemaju širinu. Znači, prosto, taj deo obuhvata poznavanje umetnosti, filozofije, religije, sociologije, psihologije, matematike, prirodnih nauka. Znači, jednostavno, jako velika širina, dijapazon znanja, razumevanja i rada na emocijama. Emocije su tu izuzetno bitne, su oni sastavni deo čoveka, a pritom su to antropocentrične organizacije kojima je centralni deo humanitet. Znači, to je mnogo važno. Humanitet je izuzetno važna stavka po pitanju svih tih organizacija. Vi ćete čuti i kad je masonsko bratstvo u pitanju, znači masonerija, i tu je humanitet izuzetno važan. Samo što je poenta da se ti ljudi ne eksponiraju. Dakle, da oni mogu da se društvenom vertikalnom prohodljivošću infiltriraju u svaku organizaciju. Zašto bi vodili računa da to bude čovečanstvo, da služi čovečanstvu, ne da ide protiv čovečanstva, jer šta god ljudi mislili o tome, masonerija nikada nije išla protiv čovečanstva. Ona je naprotiv uvek bila za to i jednostavno osnovna deviza i masonerije i iluminata jeste zaštita čoveka. Znači, čovek kao centralna figura i zaštita čoveka. Dok recimo hrišćanskim redovima je zaštita hrišćanskog življa, ali i hrišćanstva kao tako, kulture hrišćanstva. Znači, ono što hrišćanska kultura nosi sa sobom, negovanje tog hrišćanskog duha,
Znači, to su svi hrišćanski viteški redovi. Postoje neka druga društva koja zaista i dan danas jesu tajna, ali ta tajna društva nisu društva ovog tipa. Sad, mi možemo da pričamo o tome, postoji neki klub u Francuskoj koji se zove Circle, da postoji neki komitet 300, postoji neki Bilderberg, da postoje neke organizacije koje se bave tim međunarodnim zaverama, odnosno koji su deo te konspirologije. I toga stvarno ima. Ne mogu da kažem, to su određeni prvo klubovi za pritisak, to je najniža lestvica. Dakle, imamo neki klub koji je lobby grupa, lobby klub, koji jednostavno počinje da radi za dobrobit tog malog broja ljudi u interesu svih njih zajedno ili nekakvih pojedinaca, ali svako će dobiti parče nekog dela kolača. I onda imamo stvaranje nekakvih globalnih društva kao što je trilateralna komisija. Dakle, taj neki East-West Bridge kod nas ili ta neka trilaterala, bilaterala i nekakve grupe koje služe za odlučivanje oko takvih suštinski važnih strateških stvari kada je u pitanju čovečanstvo. I onda imamo šarade koje su zapravo sastanak u Davosu, onda ne znam, te neke sastanak G20, G8 i slično. To se već njima da šta oni treba da urade, šta treba da proklamuju i onda imamo jednog Klausa Švaba koji izađe, tu nije njegova ideja, uopšte to je ideja koju je on dobio da mora da sprovede, plan i program, kao kad nastavnik u školi dobije, moraš da sprovedeš ove godine plan i program, tako i on. Međutim, evo, vidjeli smo kad je Papa Francisco preminuo, Klaus Schwab je istog momenta dao ostavku. Zašto? Zato što je preminuo neko ko je bio njegov patron, uslovno rečeno. Jednostavno osetio ugroženim iz razloga što je Papa Francisco ubijen, odnosno otrovan od strane cionista. I tad je započeo zvanično sukob između cionista i jezuita kao dve takve grupacije. Jedna koja vlada, dakle, severnom jurisdikcijom, cionisti, i južnom jurisdikcijom, jezuiti. Jedni trguju naoružanjem, dakle trgovci smrću i ratovima, a drugi trguju narkoticima, trgovci smrću i jednostavno bananama i Ferarijima, kako oni kažu, iz Južne Amerike do Evrope, pa onda idemo dalje na istok, koliko je moguće da se protegne nešto što će ljudima da opije mozak, a to su najčešće narkotici, raznih vrsta, najčešće su to heroin i kokain, ali naravno tu su i amfetamini, različite halucinogene substance koje su dobijene hemijskim nekakvim razlaganjem, kao što je prosto MDMA ili neka vrsta sintetičkih droga kao amfetamini, i naravno tu postoji još jedna vrsta zavisnosti, jer alkohol više nije toliko rasprostranjen kao zavisnost, a to je zavisnost od određenih proizvoda, zavisnost od šećera, zavisnost od kocke i prosto zavisnost od tih nekih statusnih simbola. I onda sa lansiranjem svega toga, u stvari običan svet biva sklonjen, odnosno usmerena mu je pažnja na određene stvari koje su nama kao bitne, znaš, koji telefon imaš, koji sat nosiš, koji auto voziš, koliki ti stan, kao koliko ti firma pravi prometa i tako da, to sve budalaštine i gluposti. Znači, bukvalno rečeno budalaštine i gluposti. Znači, ok, mi jesmo fizička bića, mi treba nešto da jedemo, mora preživimo, moramo da imamo nekakvu finansijsku potporu ili prosto, jer ovaj svet počiva na toj robno-novčanoj privredi, na tom kapitalizmu, hteli mi to ili ne, ali mislim, malo ko može da se okuraži, odvaži, ode kupi neki plac sa nekoj planini i kaže ne interesuje me ništa, znači jednostavno ja ću da živim svoj život na ovaj način, mali broj ljudi to može u ovom trenutku, da se odvaži na tako nešto, jer većina ljudi ima neku decu, mislim, i prosto ima neke porodice za koje su odgovorni i zato je to maltene nemoguće, zato što je osnovna škola obavezna. Šta mislite zašto je osnovna škola zakonski obavezna? Znači imamo iz jedne krajnosti nemamo obrazovanje, do toga osnovna škola je obavezna. Znači vidi, to su takve krajnosti u kojima ljudi ne razmišljaju. Što je obavezno? Pa da bi vam dete uvelo u sistem. Znači da jednostavno dete
kad se programira, ono se najčešće programira upravo u tom periodu. Od 4. godine, evo ga, predškolsko obrazovanje, idemo 5. 6. godina obavezno predškolsko mora da bude i obavezno osnovna škola. I onda kad dođe do 14. 15. godine, klik, formirana ličnost. Kod nama je i srednje obrazovanje, 3 godine srednje obrazovanje obavezno, tako da? Negde nije obavezno, ali na čitavoj planeti u tom sistemu je obavezna osnovna škola. Znači, mora budeš pismen. Šta to znači? Pa ti možda naučiš da čitaš i da pišeš i bez te škole. Znači, ali škola ima svojih prednosti. Međutim, način na koje se deca u zapadnim sistemima naročito, ali ne bezmalo i istočnim, kodiraju i programiraju da bi sutra bili ljudi sistema, da budu kao u skladu sa svetom. Znaš, to je prosto neverovatno. Mi imamo to konstantno, mi konstantno se vodimo time da imamo potrebu ne za širenjem našeg znanja, nego da imamo papir. Znači da imamo formalno obrazovanje. I onda kaže, aha, taj neko završio neki master, MBA ili PhD ili šta god, i onda jednostavno taj neko će da radi u sklopu nekakvih korporacija, nekog korporativnog sistema. I taj korporativni sistem je samo upgrade kompletnog sistema. Iz razloga što vi kad izađete sa fakulteta, malo ko može da kaže, ja sam sad osposobljen da radim. Ne, vi morate prođete posebne obuke, to što ste učili na fakultetu, super je, lepo je što to znate, pola toga vam nikad neće služiti, druga polovina, pa može se desiti da neki fragment toga posluži za nešto, nije to sporno, ali mi danas imamo i studente kampanjce, malo imamo ljudi koji će zaista se posvetiti toj nekoj nauci. Znači, u pravom smislu te reči, nego daj stepenik, ispit, kolokvijum, vežbe, stepenik 1, 2, 3, 4, super, završio sam sve ispite, dao sam sve kolokvijume, da imam toliko bodova, sad ću da upišem master, a što? Pa eto, kao, znaš, bez mastera, bez veze, aj sad master, opet broj bodova, ajmo doktorat, broj bodova i šta ćeš sad? Sad ću se zaposliti. Stvarno? Super, a gde ćeš? Ne znam, moram da vidim šta imam u ponudi, moram pitam tamo nekoga za neku vezu i onda dođe i radi nešto potpuno deseto, znači nema veze s time što je taj neko završio, a i kad je završio, evo, ekonomija, na primjer, ne znam, bankarstvo ili spoljna unutrašnja trgovina, ti s tog fakulteta kad izađeš državnog ovde u Beogradu, ti pojma nemaš ništa o tome. Pa više zna neko koji ima preduzetničku radnju 3 godine, nego što ti znaš što treba. Veze nemaš. Ja sam u to ubeđen. Samo ljudi jednostavno počnu da shvataju kako je to sve bez veze. Znači, kako je taj sistem, ali dokle ti se rukovodiš time, ti se u stvari, ti podhranjuješ taj sistem. I to je ono što je najveći problem. I mi ne možemo ni da dođemo do suštinske istine kada nas sve vreme kodiraju od 4. godine, znači dok ne napunimo, ne znam, 35 godina sa nekim tako besmislenim stvarima, i onda nam još ubace programming, da smo mi potpisali taj agreement, znači bukvalno kao u trgovini commoditiesima, IPA, znači bukvalno to Injection Programming Agreement. Znači i onda kao moraš dobro da se obučeš, moraš da govoriš na koliko jezika, moraš da imaš dobar sat, moraš znači da voziš ta kola, da ostaviš utisak. I onda ljudi počnu se baviti time. I to im postane sve na svetu. I jednostavno zaborave ko su, zaborave šta su, zaborave emocije, zaborave da vole, jednostavno ili nikad nisu voleli, pa ne znam ni šta je to, a to je jedino bogatstvo. Znači, jedino što čovjek zaista za života može da ponese sa sobom je iskustvo ljubavi. A to je iskustvo Boga. To je isto. Znači, a mi imamo sve kontra. I nas sve vreme sistem kodira, mislim, zašto je onda ovaj sistem napravio đavo? Prvo zašto počiva na obmani i na laži, a đavo je otac laži, tako. Druga stvar, zato što nas udaljava od samog sebe, udaljava nas od prirode i udaljava nas od ljubavi. I onda jednostavno, znaš, onaj ko nema iskustvo ljubavi, džaba je živeo. Bukvalno. Znači, nema potrebe da živi. A naročito kada nam se ta ljubav nudi na tacni i prezentuje kroz neke
druge vrste simbola, što nije ljubav. To nije ljubav, to je sve fake, to je sve farsa i sve laž. Znači, jednostavno to što se nama prikazuje kao ljubav. Nije. Ljubav je, najprej mora voliš sebe, mora voliš Boga u sebi. A kad naučiš da voliš sebe i da ceniš sebe i da voliš Boga u sebi, tek onda možda voliš nekog drugog. Ali zaista da voliš tog drugog zbog toga, ne zato što ti vidiš sebe u drugome. Tu je najveći problem. Znači, ja smatram da najveći problem čovečanstva što se čovek udaljio od čoveka i udaljio se od prirode. Vratimo se natrag ka tajnih društava. Zašto određenih istorijskih momenta ti tajni društva su pokrenuli neke revolucije? Recimo, američka, francuska, februarska, oktobarska, druge revolucije. U pravu, lepo zapažanje, da su uvek bila umešana, kad kažemo, neka tajna društva. Znači, ja sam recimo, da krenemo od nekih prvih revolucija, pa i ta američka revolucija, znači recimo njoj stalno pridaju značaj iluminatima za to. Iluminati su postali svega nekoliko meseci kad se desila deklaracija nezavisnosti. Znači, od 1. maja do 4. jula iste te godine, teško da su iluminati mogli da baš tako utiču na ishod američke revolucije. U krajnjem slučaju, američki rat za nezavisnost kolonija je trajao mnogo više od pojave iluminata. Tako da to nema nikakve veze s time. Ali sa čim ima veze? Istorijski gledano i George Washington i Benjamin Franklin i drugi potpisnici, tačnije 11 potpisnika revolucije, odnosno rezolucije o nezavisnosti, su bili pripadnici Slobodno-zidarskog bratstva. Dakle, prvo, koje lože? Engleske lože. Znači, oni su došli tu kao Englezi, oni su bili deo engleske masonerije. I šta se onda desilo? Mi smo imali crvene mundire, koji su isto bili pripadnici engleske masonerije. Pa zar bi trebalo da udari brat na brata? A udarali su. I onda jednostavno su se oni dogovorili, ali onoga trenutka kada je kralj George zapravo rekao, ok, ajmo sada da navučemo Francuze da pomognu američki rat za nezavisnost kolonija, da se usmere na to da bismo ih porazili i onda ćemo mi svakako da prepustimo tim kolonijama da oni upravljaju, dakle daćemo im nezavisnost, jer ne bi mogao George Washington sa 300 svojih nekih vojnika i 30.000 seljaka sa nekim vilama da dobije rat protiv crvenih mundira i onakve engleske i pešadije i konjice. To je nemoguće. Mogu je da dobije neku bitku nekad, ali da prosto dobije rat, to je kao kad bi sada, ne znam, recimo Gruzija krenula na Rusiju. Znači, to je nemoguće, neki Kirgistan, krenuo Kirgistan vojno na Rusiju. To je bukvalno nemoguća misija. Ali, ok, lepo je to romanizovano, ekranizovano kroz film Patriota ili šta ja znam s Mel Gibsonom, sve je to super, ali to zapravo nije tako bilo. Znači, jednostavno da, masoni su se dogovorili, masonske lože su se dogovorile i pošto je to engleska masonerija, jednostavno i George Washington i Franklin i svi drugi koji su bili deo toga, ne znam, čak i Thomas Edison i šta znam, znači oni su kao očevi nacije, u stvari oni su potpisali nešto što je bio jedan masonski dokument. I ta deklaracija o nezavisnosti nije ništa drugo nego jedan masonski dokument koji ima svoje ono što kažu, tačno se znalo gde treba bude potpisan, dakle mesto, tačan datum kad treba bude potpisan i tačno vreme. I prema tome se znao horoskop Sjedinjenih Američkih Država koji je odgovarao zapravo opisu iz knjige Francisa Bacona Nova Atlantida. I tako su stvorene Sjedinjene Američke Države, po uzoru na toj knjizi. A stvorili su ljudi koji su bili učeni, naspram onog neukog stanovništva koje je tamo otišlo u novi svet u potrazi za srećom, dosta tu bilo robijaša, zarobljenika, nekakvih drugih ljudi koji nisu baš, ajde kažemo, bili na dobrom moralnom kursu ili nisu imali moralni kompas, zastranili su negde i na štetu indijanaca koji su bili onako duhovno razvijeni, ali tehnološki nerazvijeni, pa smo onda imali obračun sa plemenima, pa onda imamo indijanci koji onaj čuveni Reign of Tears, odnosno taj marš suza
indijanaca koji je poznat i onda rat severa i juga i crnci u ropstvu i to je istorija Sjedinjenih Američkih Država. Ali to je američka revolucija. Znači, američka revolucija je počela nešto pre 1776. Ona je počela prvom deklaracijom 1769. godine, a onda je taj rat trajao. I mi smo na kraju imali da su masoni izvojevali to i naravno Francuska koja poklanja Njujorku kip slobode kao blizanac, kao eto, to je bratska priča, znači Statue of Liberty, znači kip slobode, zato što su se oni borili za američku slobodu. Što se tiče francuske revolucije... Ono što je interesantnije da je francuska revolucija i da je Francuska republika mlađa od američka revolucija, od američka republika. Jeste. Mislim, Francuska republika jeste, ali pokreti nisu. Znači, zapravo sama masonerija nastaje u Parizu 1684. ili 86. godine, kada se Škotlanđani udruženi u gilde, dakle u udruženja zanatlija, zapravo u podršci Stuarta, drugog škotskog kralja u egzilu koji živi u Parizu, zapravo organizuju da pomognu Jakobite, odnosno Jakobitsku revoluciju. Pa se može reći da je to masonska revolucija. Dakle, iza Jakobitske revolucije koja nije uspela, koja je bila propast zapravo škotskog kralja, ona nije uspela, ali šta je iznedrila Jakobitska revolucija? Pa stvaranje prve velike lože engleske, dakle od 4 male radionice, stvorila se 1717. godine 24. juna velika ujedinjena loža engleske, UGLE, koji dan danas faktički prva ta loža. Ta loža je zapravo iznedrila i Georgea Washingtona i Benjamina Franklina i sve ostale, ali je ta loža isto tako porazila Francuze tako što ih je podelila, pa se tako francuski orijent koji je nastao barabar sa nacionalnom engleskom masonerijom udružio i napravio enciklopediste i onda jednostavno ti enciklopedisti su doneli republiku. I to je bilo pad Bastilje. Danas se slavi pad Bastilje kao, je tako, dan Francuske republike. Znači, jednostavno, i da, masoni su izvojevali i tu revoluciju. Pa kad pogledamo šta se desilo u nekom narednom periodu, da kažemo revolucionarnom periodu, imamo industrijske revolucije koje su opet doneli ljudi koji su učeni bili, koji su uglavnom bili pripadnici takvih klubova ili takvih bratstva. Najčešće je to bila masonerija, zato što obnovljeni templarski red, on je došao tek kasnije, on dolazi 1804. godine i tada, između ostalog, imamo i neku srpsku revoluciju koja traje do 1835. godine. Ali nakon toga imamo ruske revolucije, februarsku i oktobarsku revoluciju, koje isto tako izvode ljudi koji su pripadnici nekakvih tajnih društva. Svaki put je to tako, uvek su revolucije povezane sa nekakvim tajnim udruženjima. U ovom slučaju to nisu masoni. Ko je bio iza Trotski i Ljenina? To je recimo vrlo interesantna priča. Koja je to organizacija? Jer veoma interesantna stvar da su Nemci platili blindirani voz Ljeninu, da sa Švajcarsku prođe Nemačku, Skandinaviju i da dođe u Rusiju. Malo poznati fakt, ali baš tako se desilo. Ali je tako, da mu se nešto ne bi desilo. Imao je jako veliko obezbeđenje za to vreme. Čitavu tu revoluciju zapravo izneo je jedan drugi pokret, a to je zapravo pokret koji se javio u Velikoj Britaniji, IOL. Znači, to je jedna varijacija na temu Iluminata, britanska varijacija na temu Iluminata koja je imala delovanje i po vertikalnoj i po horizontalnoj osnovi, dakle, kroz njihove službe, kroz Scotland Yard, kroz MI5, pa nije postoje MI6, kroz SAS, znači kroz njihove službe delovali IOL. I njegovo sedište je bilo univerzitet na Oksfordu. Dakle, Oksfordski univerzitet je zapravo doneo stvaranje jednog takvog društva koje je imalo za cilj da ojača infrastrukturu Britanije kroz uticaj na druge države. Kasnije će to primeniti CIA. Mi znamo danas da CIA ne sme da deluje na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Znači, oni nemaju tu vrstu delovanja direktno. Oni mogu da deluju indirektno. Kroz opet neku vrstu takvog udruženja, kako deluju indirektno, kroz Sajentološku crkvu.
Znači, Scientološka crkva jeste njihovo sedište u Sjedinjenim Američkim Državama i CIA najviše radi kroz Scientološku crkvu i kroz neka slična bratstva tome, da bi onda Britanija u stvari ne dozvolila da se Nemačka spoji sa Rusijom, jer zato je nastala februarska revolucija. Znači, zato što je bilo na korak od toga da se nemačka tehnologija ujedini sa ruskim resursima. I kako se to desilo, znači jednostavno Britanija morala da odreaguje i da skloni Romanove. Znači, jednostavno, Romanovi su bili vinovnici toga, a pazite ovo, Romanovi, oni su deo kraljevske loze engleske monarhije. Da, ima te fotografije sa George Petty i Nikolaj Romanov, izgledaju kao bliznaci. Da, oni su ista loza i onda jednostavno je tu je uvek bilo tako i kad pogledamo Elizabetu I i ona je morala da se obračunava sa svojim srodnicima. To je bila borba za presto, borba za prevlast. Znači jednostavno je tako. Još od Petra I velikog koji je proširio Rusiju i koji je doneo Petrograd, odnosno kasnije nazvan Leningrad i prosto dobio taj rat 1730. godine, on tada postaje glavni grand komander, zapravo i veliki majstor malteških vitezova, znači tih takozvanih hospitalaca. I kao takav, znači čitava linija ruskih plemića zapravo nosi pripadnost tom bratstvu. I sad jednostavno Englezi su morali da udare kontru. Oni su udarili kontru zbog sopstvenih interesa. Sklonili Romanove, doveli komunizam, taj komunizam je napisan u Britaniji, znači taj manifest komunističke partije, napisao ga je neslušani teolog Karl Marx i Friedrich Engels, koji je bio engleski industrijalac. Znači, on čovek se bavio industrijom, ali jednostavno je pokušao čak i da upražnjava taj komunizam koji je bilo kontrateža liberalnom kapitalizmu i onda je njegova industrija propala. Onda je napisao onaj Anti-During, baš iz tog razloga kao kritika komunističkog sistema. Jer kaže da čovečanstvo još nije bilo zrelo za to. Iako je taj komunistički sistem zapravo napravljen kao jedna Frankenstein konstrukcija između mornaričkog prava s jedne strane i s druge strane teologije, hrišćanske teologije. Onda su te hrišćanske vrline i vrednosti unute u komunizam kroz mornaričko pravo. I to je ono neka uzme koliko kome treba, neka radi koliko ko može, 8 sati rada, 8 sna, 8 posvećivanja društveno korisnim nekim stvarima i to ti 24 sata. To su bile neke devize koje i nisu bile tako loše. Ja ne mogu da kažem da su one na papiru delovale loše. I sad kad čitate manifest komunističke partije, vas nadahne to kao, pa ovo je dobro, znaš. Ili recimo Marksov Kapital. Isto tako, to je dobro. Ali s druge strane, nije nikad zaživeo u praksi. Onda smo imali različite frakcije komunizma, pa i dan danas imamo Narodnu republiku Kinu. Znači sad, ko stoji za Narodne republike Kine, kakav je to komunizam od 49. godine koji se tamo implementirao, srušio onu carsku Kinu i zaposljedno sve. Pa on funkcioniše na 3 tajna društva. Jedno je vojna priča i to je recimo Crveni tong. Onda imamo Beli lotus i imamo Zeleni zmaj. Znači to su ta 3 tajna društva upravljaju Kinom. Ali to su baš tajna društva. To nisu društva sa tajnom. Tu je velika razlika. Možda masoni jesu bili do 18. veka bukvalno tajno društvo, pa i do 19. Ali kasnije oni postaju samo društvo sa tajnom. Znači jednostavno i postoji jedna duhovna škola. Više nisu škola revolucionarnih momenata koji se završavaju negde sa uslovno rečeno, možda balkanskim revolucijama, to oslobađanje od Turaka, iako su nama Turci doneli lože ovde. To je prva... Smena srpske lože, nije tu mešana i masonerija, Crna ruka i ta priča? Misliš na dinastiju Obrenovića? Obrenovićka, Karađorđević, tako. Jeste, da, jeste umešana Crna ruka, apsolutno, odnosno ujedinjenje ili smrt. Jesu većina pripadnika Crnorukaca je zapravo bila pripadnici i masonerije. Ali koje masonerije? Engleske masonerije. Kralj Aleksandar Karađorđević, ujedinitelj takozvani, on je bio pripadnik francuske masonerije. To je bio obračun između engleske i francuske masonerije. I njegova smrt u Marseju je zapravo bila odmazda engleskih masona
za ubistvo pripadnika Crne ruke, koji su isto bili njihovi pripadnici. Zato su ga ubili namerno u Francuskoj da ponize francuski orijent. I kad je ubistvo Aleksandra Karađorđevića. A Aleksandra Obrenovića, Obrenović je bio samo malteški vitez i to je preneo titulu od Milana, od njegovog oca, koji je isto bio malteški vitez, ali nije bio mason. On nije bio mason. Za razliku recimo od Mihajla Obrenovića, koji je bio mason. Za razliku od kneza Aleksandra Karađorđević je isto, koji je bio mason. Znači jednostavno i Petar Karađorđević je bio mason i Aleksandar Karađorđević mason, ali francuskog orijenta, ne nacionalne engleske lože. I tu je nastao taj sukob. Znači, tu je nastao sukob između Petra i Aleksandra, između Đorđa i Aleksandra. I Aleksandar kome je omogućeno da stvori Jugoslaviju kao masonsku tvorevinu francuskog orijenta. Znači, jednostavno, i ta vrsta revolucije je donela to. Pa onda imamo druge revolucije u 20. veku, imamo raspad Čehoslovačke, raspad Sovjetskog saveza, istočni blok protiv zapadnog ili NATO alijanse danas, znači jednostavno pad Berlinskog zida, sve su to stvari koje su napravile, ta udruženja su svedočila tome ili napravila. Ali imamo i obračun između cionista i jezuita, između dva svetska rata. Znači, kada jezuiti stvaraju državu Vatikan, znači, zahvaljujući najviše njihovom uticaju, stvoren je Vatikan 1934. godine, a onda su cionisti stvorili svoju državu na temelju žrtava koji su sami izazvali, a to je Izrael. Znači, evo šta danas imamo, opet otvoren sukob između jezuita i cionista, gde ko strada? Pa stradaju Palestinci koji će na osnovu tih žrtava isto dobiti državu, kao što su i Jevreji na osnovu holokausta. Znači, onda ćemo imati svedočenje da Izrael napada Liban, evo Katar, znači to taka bombardovanja, Iran, znači jednostavno to je način da se određene operacije sprovedu. I to je ono što je istina i šta stoji kao pozadina svih tih revolucionarnih momenta. Nikada se nije desio narod. Te gluposti, znaš, izašao narod 27. marta 41. godine i rekao bolje rat nego pakt. Bolje grob nego rob. Tu su gluposti, to su izazvale engleske službe. Znači, engleske agenture da bi isprovocirale rat u Jugoslaviji. Oni su imali zašto da to urade, da bi onda pozvali kneza Pavla, da bi pozvali Karađorđevića, koji su im isto tako rod, kod sebe, da bi onda opet na konto toga i na osnovu svih tih francuskih uticaja zapravo umanjili francuski uticaj i doveli jednog Josipa Broza Tita koji će zameniti sve to, a koji je bio pripadnik Sionskog priorata. Zato kažem, iza svih tih revolucija može da stoji Sionski priorat, može da stoji IOL na neki način, a masonerija do francuske revolucije. Znači, do francuske revolucije apsolutno masonerija radi posao u dogovorima ili se prosto završava sa tim obračunom između recimo francuske i engleske masonerije, kao što su i francuska i engleska država bili suprotstavljeni. A da li su u stvari tajne službe neka vrsta tajna društva? U početku su, kažem, i bila. Recimo, prvo takvo udruženje je upravo bila Crna ruka, odnosno ujedinjenje ili smrt. I da, postojala je inicijacija, ulazak u to, i to je bilo prva, tako reći, srpsko takvo udruženje, tajna policija ili... Makedonsko VMRO je bilo takva organizacija. Nisam da čuo, izvini. Makedonsko VMRO je bilo takva organizacija. VMRO, tako je. VMRO, koji se kasnije pretvara u partiju, VMRO DPMNE. Ali to je mnogo kasnije, iz 19. ran 20. vek, to je bilo baš onako zakletvima, inicijacijama. Sve te službe, znači te tajne službe koje su pomenute, su sve imale određenu vrstu inicijacije. Zašto? Da bi stvorile s jedne strane strah od onih koji su unutar, da im ne padne na pamet da ikada izdaju svoje pripadnike i da imaju taj bratski tretman. Oni su svi bili braća. To polazi od Scotland Yarda. Znači, prva stvar je taj Scotland Yard, a onda posle toga, znači, razvoj DST-a, BND-a, nekakvih preteča svega toga, pa do formiranja CIA, Mossada, i nekih drugih takvih služba tipa Securitatea, koja nije bila naivna.
uopšte. Znači, Securitatea Rumunska je bila ozbiljno udruženje tako koje se baziralo na zakletvama. Nismo imali i takve udruženja pri vojsci, recimo, ne znam, Ozna i Kos i VBA, znači jedna je zakletva državi kad ti služiš vojsku, ali kad uđeš u jedno takvo udruženje, nema napolje, u tom smislu jednom pripadnik toga, uvek pripadnik toga i uvek gledaš da štitiš svoje, štitiš državu i štitiš svoje pripadnike. I onda jednostavno, da, tu se razvija taj bratski kodeks. I po uzoru na vitezove templare, po uzoru na malteške vitezove, na Tavtonce, na vitezove Svetog Lazara. Znači, to su udruženja koje su funkcionisala tako i da, apsolutno nekakva vrsta, kako bih rekao, posebnog ešalona specijalnih jedinica i takvog bratstva su bili templari. Znači, 1228. godine, pa 1245. kada su otišli u Jerusalim, oni su otišli kao specijalna formacija vojno-monaškog reda. Ta specijalna formacija, bratska ta formacija, ona je suštinski bila udarna pesnica hrišćana u Jerusalimu. I templari su bili to. Kasnije je stvoren sionski priorat na temelju Boldvina, koji je pokrenuo stvaranje tog sionskog priorata i sionski priorat je imao i taj ezoterijski deo. Ne kažem da templari nisu imali svoju ezoteriju, hrišćansku ezoteriju. Jesu, ali je sionski priorat imao mnogo veći. Korišćenje tih ezoterijskih momenta i tih ceremonijalnih praksi jednostavno dolazi do opet kodiranja ljudi koji su deo toga, a opet korišćenje jednog takvog znanja dovodi do toga da dolazi do prevlasti takvih udruženja. Znači, jednostavno, ratovi među službama se ne vode samo, ono što kažu, puškama, vojno, informacijama, ne, vode se i na tom ezoterijskom nivou. Rusi imaju jaku ezoteriju kad je to u pitanju, Amerikanci malte nema nikako. Britanija ima isto jaku, Kina ima jaku kao zemlja. Znači, jednostavno, taj ezoterijski moment tih društava apsolutno da. A da li je najveća od svih ovih organizacija u stvari Mossad? Najmoćna? Pa ne mislim da jeste. Mossad je jedno udruženje koje počiva na jednoj drugoj vrsti fanatične zakletve, ali ne koristi ni kabalu čak, ne koristi ništa što bi moglo da se podvede pod ezoterijski deo. Znači, ne koriste oni to. Oni samo jednostavno trguju informacijama, koriste neke kontakte koje kasnije unište, jednostavno i oni su rasprostranjeni svuda. Jako su dobre platežne moći. I onda jednostavno plaćaju informacije. Postoje u svim državama na svetu, postoje preko 200 ljudi koji su na njihovom platnom spisku. Znači, evo i u Srbiji ja znam njih 5 koji sigurno plaća Mossad. Znači, ja sam proverio, oni jesu na njihovom platnom spisku. Iako to nikad ne bi rekli. Znači, ni oni ne bi rekli, niti bi rekli ljudi koji ih poznaju. Čak da neki od njih su javne ličnosti. Ali njih plaća Mossad. Šta se dešava kad vidimo neki film kao što je bio Eyes Wide Shut Kubricku? Da li i neki sličnih filmova gde vidimo neke rituale, neke obrede, da li tu ima neka vistina za nekih društava koji možda i ne znamo njihova imena, ili je u stvari samo dobra fantazija? Kubrickovog Eyes Wide Shut, znači taj ritual koji postoji, to su neke klasične orgije. Mi moglo da se pripiše više nekim, ne znam, dionizijskom kultu nego bilo čemu drugom. Znači, nema mi takva udruženja koje tako orgijeju. Mislim, to su gluposti. Znači, jednostavno, ne postoji to. Ne postoji tako nešto. Postoji nešto slično, znači postoje neka udruženja koje koriste seksualnu magiju, ceremonijalnu magiju kroz neku vrstu orgija, ali ne na takav način kao što je tamo ceremonijalno prikazano, one žene gole sa maskama, pa onaj sveštenik koji prilazi jedno, drugo i treće i tako dalje. To je više iskorišćena ornamentika i više prosto
pomešani su neki rituali. Jedan deo tih rituala bi mogao da se recimo podvede pod OTO, odnosno Ordo Templi Orientis. Drugi deo tih rituala mogo bi da se podvede pod Temple of Set. Treći kroz neka druga udruženja koja recimo Anton Šandor Lavey, ono Church of Satan i šta ja znam. Ali jednostavno to je sve pomešano. Произведете да е музика романска православна музика нека. Muzika to je Beethoven, Fidelio. Не, али оно баш кад се дешава ритуал, мислам да е то нека православна молитва из румунске, која се свири баш онако на опачки. Жон Селим Пук е то баш миксала. Pa pazi, ne znam zaista, ne, mislim ko je priredio muziku, vjerojatno piše na kraju filma, ne mogu se setim sada, da li je to neka romanska pravoslavna, možda je uzet neki motiv. Znači uvek je moguće da se uzme neki motiv, nekakva sekvenca i onda da se ta sekvenca izmeni ili se ponavlja na jedan način kroz različit tempo, dinamiku i tako dalje i da ona može da ima taj upliv na ljude. Sam taj Kubrickov film je više izazvao problematiku zato što je Kubrick nakon toga pronađen mrtav. Znači više je to napravilo famu od tog filma nego sam film kao film. Znači, nije to jedini film gde se dešavaju takve orgije, takvi rituali. Znači, nije jedini. Ali je izazvao je to, zašto? Zato što je Kubrick nakon toga pronađen mrtav, pa se smatralo da su ga ubili ljudi zato što je otkrio nekakve tajne u tom filmu. To nije tačno. Znači, jednostavno ne postoje tu nikakve tajne, šta god ljudi mislili na tu temu, pa eno i Roman Polanski, Deveta kapija ili ne znam, Rozmarina beba i tako dalje, znaš, pa i Roman Polanski, teško da bi bio Roman Polanski da se nije desila tragedija koja mu se desila pa ga izbacila u prvi plan. Znači sa Charlesom Mansonom, da, i njegovom pokojnom ženom koja je bila trudna, jel? Koja je bila ubijena, Sharon Tate. Da se nije to desilo, teško da bi to Polanskog izbacilo u prvi plan. A on je Rozmarinu bebu bukvalno satanski rituali koji se tamo dešavaju i kao eto ona začinje Antihrista, bebu koja postaje zver. Ili ne znam, eto ta Deveta kapija, mislim, ista priča. Znači tamo ima isto nekakvih ritualnih sesija, ritualnih stvari zbog one knjige, jeli, koja je zapravo ne postoji. Kao takva ona ne postoji. Ali je prosto interesantno zbog toga što je to Roman Polanski, zbog tog kulta koji je takav i sjajan je to film, sjajno je filmsko ostvarenje, ali je daleko od toga da zaista postoje takva udruženja tog tipa, postoje neki satanisti koji tako eto paradiraju u onim nekim odorama sa obrnutim pentagramima, prizivaju, ne znam, Lucifera, princa Tame i te neke gluposti i onda tako i pokaže onaj Boris Balkan tako što zadavi onu njihovu sveštenicu, kao mumbling jumbling, ne znam ja šta. Mambo jumbo. Da, kao to i prosto zadavi onim obrnutim pentagramom. Ali jednostavno i Polanski je tu hteo da kaže ljudi, ajde nemojte više se primate na ove gluposti. Mislim, to je stvarno samo jedan kult koji ne služi ničemu. Znači, jednostavno koji tako služi zarad laži, obmane, ta društva zaista nemaju nikakvu suštinsku i realnu moć, ali postoje tako i imaju. Kao što sam već rekao, najpre IOL ili neki cionisti ili jezuitsko bratstvo i neki tajni redovi Vatikana, oni apsolutno da, ili neka trilaterala i neki Bilderberg, znači takve udruženja da, oni kreiraju sudbinu sveta, oni kreiraju ratove, kreiraju cene na berzi, padove berza, svetske ekonomske krize, viruse koje imamo, epidemije, pandemije i sve ostalo kao neku vrstu eksperimenta na čovečanstvom, a sve zašto? Zato što para vrti de burgija neće. I sve je usmereno ka tom modernom bogu, taj novi bog svih njih se zove novac. Zamislite. Pomenuo si tajna društva u katoličkoj crkvi kao što su jezuiti, evo, Opus Dei su takvi. Da, to nisu tajna društva, to su njihovi redovi. A da li u pravoslavlju postoji isti takvi redovi? U pravoslavlju
u pravoslavlju ne postoje takvi redovi, postoje monaški redovi koji se tiču ili lokalnih manastira, ili mi smo recimo imali dve škole u Srbiji. Imali smo Moravsku i Resavsku školu, pa su se one razlikovale ne samo u gradnji manastira, već i u, ajde kažemo, obredima i pristupanju takvim monaškim redovima. Znači, pa recimo, Moravska škola bila mnogo liberalnija i ona je prva osnovala to neko sestrinstvo. Znači, u suštini, opatice, što bi bile u katoličkom svetu, ili kod nas monahinje, one dolaze iz Moravske škole, ne iz Resavske. Znači, mi imamo tu Moravsku i Resavsku školu, umetničku školu i školu gradnje manastira, ali jednostavno i bratstva koje počivaju u tom smislu manastirska bratstva. Ali nemamo kao što imaju katolici Isusovce, odnosno jezuite, Franjevce, Agustince, Selezijance, Benediktance, znači to su bukvalno redovi koji su posvećeni nekom svecu, kao što je, ne znam, Sveti Bernardo od Clairvaux, Sveti Benedikt, Sveti Augustin, znači jednostavno to su ta bratstva i onda redovnici tih bratstava zapravo oni imaju taj svoj unutrašnji ešalon, pa i Opus Dei kao najmlađi, koji su onako ekstremna desnica rimokatoličke crkve, oni su onako kao što su ziloti zapravo u pravoslavlju, pa taj neki pravoslavlje ili smrt, ali oni su jedna posebna desna frakcija, znači koja crkva nekad i ne priznaje. I Opus Dei šta više je priznat u poslednjih, ne znam, 40 godina, znači kad je u pitanju rimokatolička crkva i toga ne priznaju sva rimokatolička bratstva. Recimo Franjevci ih ne vide uopšte, oni za njih nisu red, oni su za njih skupina nekih ludačkih fanatika koji jednostavno su tako fanatici rimokatolici, ništa drugo sem toga. A dok recimo jezuiti kao najliberalnija strana, oni ih priznaju, ali ih ne vole. Znači, jednostavno, oni, pošto su liberalni, oni ih ne vole, ali priznaju ih u tom smislu da postoje. Tako i kada su u pitanju ti pravoslavni redovi, ista je priča, ista je stvar. Znači, jednostavno, ziloti kao ekstremno krilo pravoslavlja, on nije prihvaćeno ni od jedne pravoslavne crkve. Iako, mislim, jeste u stvari neka jurisdikcija, eksteritorijalnost Grčke pravoslavne crkve postoji i jednog dela Ruske pravoslavne crkve. Ali opet kažem jednog dela. Samo je pitanje koja crkva šta priznaje. Ta autokefalnost crkava kada je u pitanju pravoslavlje vrlo upitna. Na koji način je dobijena, kojom šizmom se to desilo, zašto je to tako. Znači, eto, pa i makedonska autokefalna crkva i sutra neka crnogorska autokefalna crkva. Isto je pitanje ko je dao i koje godine dobila autokefalnost, a koje godine zapravo osnova. Mislim, makedonska pravoslavna crkva je skoro dobila autokefalnost od srpske pravoslavne crkve. To se je prosto desilo u ovom veku, nije se desilo u prošlom. Tako, ali, znaš, to je razlika između pravoslavne crkve i katoličke crkve. Kod katolice ne postoji tako nešto kao autokefalnost, svi su jedno. Ne postoji autokefalna crkva. A u pravoslavlje kad dobiješ državu, dobiješ i crkvu, tako bi trebalo da bude. Sad, to je vrlo veliko pitanje. Da li ti kad dobiješ, da li država uslovljava crkvu ili crkva uslovljava državu? Znaš, jednom data... Nije postojala Makedonija u srednjem veku, ali postojala je Ohridska arhijepiskopija, koja je majka svih balkanskih crkava. Slažem se, ali znaš kako, kada je Sveti Sava u 12. veku doneo prvu srpsku arhijepiskopiju, ili bukvalno rečeno je kupio. Znači, on je čovjek otišao u svetu zemlju, kupio arhijepiskopiju od Boldvina II. Jerusalimski patrijarh mu dao arhijepiskopiju i on je doneo arhijepiskopiju svom ocu, odnosno svom bratu Stefanu Prvenčnom i krajnjem slučaju s tom arhijepiskopijom uslovio rimokatoličku crkvu da dobije krunu. I zato je Srbija dobila titulu kraljevine, odnosno dobila prvog kralja Stefana, zahvaljujući tome, zahvaljujući njegovoj diplomatiji, koja je bila slična diplomatiji Borđija. Znači, jednostavno, nije on bio baš tako sladak i kao eto, došao neuhranjen dečak, zakucao na vrata manastira, pa su njemu otvorili, pa on se prosvetlio za jednu noć. To su crkvene priče koje uopšte nisu takve, mislim, jednostavno znaju
Znaju oni koji su na neki način zabeležili svedočanstvom kako je to zapravo izgledalo. Isti taj Rastko Nemanjić odlazi s templarskim brodovima u Jerusalim. Znači, jednostavno, na tim templarskim, ne možeš ti da uđeš na templarski brod, a da ne budeš templar. Što znači da Sveti Sava negde bio templar, ili da budeš svešteno lice. Znači, jedino to možeš da budeš da uđeš na ovaj templarski brod i da odeš za Jerusalim. I otišao tamo s 3 tovara blaga i kupio 4 bogomolje, kupio arhijepiskopiju i onda dolazi od toga da kasnije Carigradska patrijaršija hoće da ukine autokefalnost Srpske pravoslavne crkve između ostalog. E sad, ti državu možeš da ukineš, a ne možeš da ukineš crkvu. Znači ti jednom kad dobiješ autokefalnost ona stoji. Tako da, znači, makedonska autokefalna crkva jeste garant makedonske državnosti. Nije makedonska državnost garant autokefalne crkve Makedonije. Znači, to apsolutno nije, nego kontra. I onda iz tog razloga, zato što jednom kad se da autokefalnost, ona teško može da se izgubi. Jednako pobiješ bukvalno sve pripadnike, ali crkvu čini narod. Ne čine pripadnici crkvenog klera ili nekog sveštenstva, preosveštenstva i šta već, nego jednostavno narod. Tako da u tom smislu jedno pobiješ sve pripadnike nekog naroda, ne znam, Sirijska pravoslavna crkva, pa pobiješ sve Sirice sada i onda kažeš, vidi, ta crkva se ugasila, ona više ne postoji. A kod katolika je bio primer gde su se određeni njihovi redovi gasili. Tako, a kad smo pomenjali katolike, posledno pitanje, šta misliš o novom papi Leon? Papa Leo je Augustinac, Papa Leo je jedan fantastičan čovek, ja sam imao prilike da ga upoznam 2018. godine, smo se sreli dok je on bio samo kardinal, odnosno nadbiskup, ali kardinal je administrativna funkcija u Sjedinjenim Američkim Državama. I je jedan fantastičan dasaj, tako mogu da prosto kažem, vrlo otvoren za sve, vrlo je okrenut ka tim nekim modernim tendencijama, ali isto kao i Trump koji je prebikterijanac i vrlo drži do tog hrišćanskog morala. Znači njegov je hrišćanski moral osnova svega. Tako da, sad ja mislim tu dolazi do te sinergije te republikanaca, te Trumpove struje i J.D. Vance-a, koji su onako ekstremni hrišćani i naravno Papa Leo, koji doći do tog sastanka 100% i to će biti vrlo značajan susret, možda i značajniji nego Trump Putin na Aljasci, jel? Ali dobar je izbor Papa Leo. Znači, ja sam negde priželjkivao da to možda u prvom krugu konklave bude Angelo Scola iz nekih mojih ličnih interesa. Naravno, Scola je stariji od 80 godina, pa onda teško da može da prosto bude izglasan samo u prvom krugu, može, što se nije desilo, ali Papa Leo je jako dobar izbor. Jako dobar izbor generalnog kardinala i mislim da će on dosta doneti rimokatoličkoj crkvi. Dosta će on postići u tom nekom smislu da vrati vernike na put. Pa da li nije to skretanje sa puta koji je trasirao Papa Franjo, gde je bio liberalni, bio onako tvrda jezuitska levica? Pa on jeste bio tvrda levica kao što i jesu jezuiti, ali s druge strane Augustinci oni nisu desnica i oni su neki levi centar, ali mislim više naginju ka levo kad bi tako gledali nego da idu ka desno kao Opus Dei, jel? Međutim ta neka centralizacija crkvene vlasti, centralizacija tog hrišćanskog morala, to će oporaviti i Sjedinjene Američke Države, a i Evropu ako određene zemlje budu htele da prosto slušaju to. Dakle, da se više oslobodimo LGBT lobija, ne mislim ja na pripadnike LGBT-a, nego bukvalno na lobi koji je uzeo previše maha kroz cioniste i ovaj rat sada i ubistvo Charlie'a Kirka je ista priča, znači to je prosto cionističko maslo. Tako da i pokušaj atentata na Trumpa i trovanje pape Franciska i ubistvo Charlie'a Kirka i bombardovanje Katara i bombardovanje Irana i sukob i ovaj genocid u Gazi i sve to je sve apsolutno maslo cionista. Miloše, hvala ti za gostovanje.
Hvala tebi, bilo mi je zadovoljstvo. Pozdravljam te.